Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Makasih. Boleh dulu lah. Lapan colong 10 sampai di tanah kewite boleh meleput tak pun nah. Boleh dulu lah. Kita sapa kok. Enggak bantu siapa aja mah. Engkau mau meruntuk? Iya, ya coba. Engkau runtuh deh udah sukonnya. Jadi kau tiga tahu seplay lo joko tuh. Kalau kami itu janda terus, capa ujung. Hah, janda? Ya sedih jamat kau di kampung ya. Panggil ke janda. Janda janda boleh. Sampai timur janda. Mau pakai. Hah? Gila aja kami janda kero. Mundi, jangan kau dia hobi janda. Karena kecewa ke janda. Betul sesalem dulu lah. Pairo janda dari ujung kaki sampai ujung rambut. Papa ada kremi bening. Sabrak Mundi, dia selong kiola mitero janda. Paya mak kue, fokus kasap aja mang. Anak dar lu kubene. Atau bana sedih mah bene janda. Oh kan boleh dulu lah, leolona ya. Agam tak jana na sardi. Agam dikeriki. Tak jana. Udah diladenan di kuba aku nek. SMS ni pada bapa menasardi. Padangi kada ko aja ni mekene neku. Lisu ni pak. Agak di padangi bapak aku ke sini. Padangi na maka dari lisu ni pak. Saja ni mekene neku. Nih kan tak balasan na bapak aku nih maka dia suka misi pinalisu. Kung ke bapak aku lisu na aja metumu ceri mana aja metumu calai. Dena ucala na. Sadar nama aku ke Pak Macuana. Kak Birin itu HP nasardi, apa tiga kebelana di Mina. Ini. Alindo kuy. Wah, nanti kena tolak tuh bulan nanti ke ni tak roh. Tengah ada silo joker roh. Tapi nula kepada itu nama cai. Pada nama tak masuk moli kan nama semesi maka doki nak kan maka dalis nama nak gutu. Muda nelada kan nak gutu. Kalau nak sama ersiren tu lain dok. Ketaruh bapak aku lisu nek. Natempo no SMS maka dia suka misipi. Nih napiso sa lasa. Misal baga apa mo na. Pada to jalan ko ne. Datang dak jam pulang dak diantar. Ajam tu pedih nek. Dena na sadar na ya sahe. Pasal selesai. Bapak. Lo bilang ke bapak mo kena. Nyok kan yang muda ni lah. Ada aku bapak aku bapak. Bapak. Karena gitu, aku saya berat besar. Ini nasardi, sisa lagi. Aga si Patarika, may ngaramas dito sa samo ko ya.
Ini ngerado sedosa nek. Jadi sedosa gua ngerando. Aro aja aku mulai cando apa di? Cah, sa dampang kagut tu Dewi ta jem ko pala jem ko ro leca. Aji bikuku to no malano no mabetunin na nana. Oh lame to kumpuno mo pa ako ne, pajibi kuno mo leca. Aji mo tari pa, pare to mo tari nene. Ada tono tu leca jem he. Aku telepon dari kan mabetun aji bikuku do makunin na nana. Sana ko pala di mina. Natulo. Ano kami tanda lamo. Kaya naman na dito jem. Buka taruh na denarti. Ndok. Digadim 15 ndok. Nasi kemagid dia ko tu. Bukan beli tole ndok. Kene timu kue denula kendali kantar BBK lo nama tinelada nama tole. Teka lama lah di ko tu. Na deta na ko mereka di kota tu lama tu di. Iya ne jeli-jeli mo ha. Kada mata bapa na iye. Jeli-jeli kalau nali teki lo mala di. Arba pa amde kana kana laki di na de. Assalamualaikum Denarti. Depa, pamusuba pa na rupa belue. Mama kono natin nyuruh samero. Waalaikumsalam. Lagu tu. Kalau lo lepak ko nyelo minre, soro na malam pu sodang. Mapa yes soe, deno pinren ko. No, cerki ba balue. Maka tara, pada kalau jam ya, pong balong minra jina ceriki. Mama dewan prendo. Ah tu, ya kamu lagi mina. Ne, de minra ka jeli-jeli. Jana na dinra, kita sekarang apa balong maceni. Ada pedampo kain dologo. Kalau ini lor turu sisi balak gutu. Dega purana, pak capu buku capu polpeng, dega kan di wajah. Itu lor ya kalau enak. Aku malah le pando. Maka na macin ang kaya batak lo kena gusto. Sardi lo kaya jolo lepas serumpe di mina kumulana. Iya, kamu ketua ngamuk kando. Iya, tinan lo amlo to kematu. Assalamualaikum. Kamu ke mana pula? Assalamualaikum. Ini si Rodo, orang kelingai, duduk na buto, duduk logo, hagsir perlu na. Iya, waalaikumsalam. Makin dok logo. Kami maji ta aja Medina, kakak si Farah lu ku cede. Aku meme perlu tak tante. Oh, pemajiku tak sapa deh gagamu deh i. Urkana rai maji ta mana si iso, narok si jauh kena aku he, na deto pole gaga tu he muda i. Aku deh tu kapan aja tante. Pamaku keluar tak suli manu pasuna celala sudah putih, keluar tu suli i. Apalagi teloi si Piri. Di Subawa nih tante. Kumapa kita negara apa? Lo nalisu. Jolo tante. Bagus tadi Medina, makan jolo tante. Agak sih dalam pecero tante. Kepala bule badan timore. Sama rusak pemandangan bawah. Hei, pedece itu mau di Medina aku kumupau. Demi tanah aku rai, garut tanah he pada lemi ho. Itu saya ingat na pada tindak. Oh, makan desi aga kepala bule badan timur merusak pemandangan. Itu segera kalau anak aku he. Garut tanah. Mudah-mudahan si loro kumatoran aku di Medina. Hei tante, deu sombo deu maga. Kebangsaan anak taya Rodo, lebih remajan dari tua. Kita rondel aku ya se. Aja na ayo lo ku tadi nak sardi. Anda laku. Apa sakana sardi? Rondel aku ya se. Aku. Hei, ada tadi si ralang gutu. Hei, iku ipo di tadi nak wajib di Medina. Apa sakando? Mudah nelada kando. Sekarang episode. Napan wi tendo Apa sakando? Mako kondo lo metona la marindo. De metoni pula lo tabulu ui tendo. Apa sakando? Tara ini cerda lah yang gutu. Apa iku ipo di tawe deh. Dena po di kuika di Medina. Mako kondo de metona kasiri kondo. Mencaba kon bete katendo. Sakando. Demi itu gak ada anak dia. Apa sakando? Tambah tante, itu kalau mimpi luar tuh tanre nah. Apa sakando?
Apa sakando? Apa sakando? Kete, telinga ka na dasang-dasang tayo dyan, guru ka. Telinga ka betul, telinga ka na papapan na to kasadi, kau kena berapa dengan telinga nas lagi ganti ko, kali mo ba mo na telinga Cekon nenek. dia tangan lagi dia tangan lagi cekon na. Sama rutunya tena bapakku nek. Kamarutong tayo na ba mo na maten itu. Jangan mo tari sabar ako. Lagi ako pada sana-sana na dito. Gara-gara ko mana yung Medina he? Nampak ko na ako he, dahil na nyawana he. Tante, kita yang jago yang gutu, kenapa saya disalahkan? Harus tanggung jawab ko di Medina. Gara-gara ko yung nampak ko he. Pak Gutu bangun nih, kalau mau mati jangan di rumahku. Payah sedih mau selesai, kalau ke polisi atau tikeng. Telinga na lisan ni bola he. Betul. Telinga na lisan ni bola he. Betul. Kak Gutu bangun nih, Jen. Udah nagaga harapa tante, paano mo ingat na dito na ng kinakedaw? Gara-gara ko mana ya di Medina, kanan ako len na Masang kebiasa Pak Burana bapakku kok pingsangi. Gamila ada na burica. Bara kaburican ko nalala cede na atau gami ladang. Pero kasi bapak burala butuh ko pinsani. Kok kami ada tante de gaga, kalau berican kah, saja pelewat laki jolo. Kita tante bericana. Ada persa na tanah bapak mo ya na kami matu burica sa sadari he. Telinga na gusto. Telinga nando. Kapay ke berica tuh setengah kilo yang kita telinga ku apa gitu ndok. Ndok. Lo ko lisa tuh lo ko mondo gitu. Lo ko mondo gitu ya lisa na. Lisa na ria. Daw lamay ko si bawa kabay siri ko. Yes. Haji Medina pula senar makun raya deh. Terima kasih.
luar sepadesa lagu tu boleh lona kelukuku. Boleh ya aku mambai lona. Ilo kafa mecain do logo. Manakah tambah lagu tu ambo Endre. Namo tu aga di go ke mana nae deh. Dia tu nang kelingai. Baca lagu tu nana adiga do cilina. Waktu kak cedek pada sa, coba satu lari-lari. Halo. Ya, Bapak di kamar desa. Lepas dia jalan Indologo, kalau pedaki. Ah, teman pada kamar desa. Lepas dia jalan Indologo apa penting ya? Ilo na timbangan kunda logo. Garawa pong lari-lari. Kalau kau mah kau aja kita malah sikit lari. Iya, nda logo kabar-kabar ini wapong lari. Magabe man kita lari na deto waga aga ki. Sila paha kawa indo logo. Ya, kalau melingkar rokok, capu sisir kok aku.
Capa laki yang tante pata rodo. Misal kau bebe demo na pespeco ko jermele. Tete namun tunjuk pimpin apa? Nak bidadari masuk. Oka jolo mere kenalan. Pergi ke ardewer siseng. Oke, boleh kita kenalan. Boleh kita kenalan. Hei om, telinga ki ingat umur. Ya! Aki katu, ki boleh yang gerodo. Aki katu, ya tak ada nggak. Pagi kak, ya. Ya, mulai-mulai nama cewek ke kaya mental-mental dia kasi mulai melihat ayang. Yang dan pengkaya salah pahat ki. Aja nama boleh sekayang. Ada bahasa sana dan dikero iterami. Masa si sesan masa madene lo, tak mere maja mai rodo. San waden rupon ciro. Apa muli ya sayang, mau kecewa lah ada kamu taruh yang. Dan pengkaya detono tu apa kurpeng ko demi itu. Ya, tega-tegana mau sakiti hatiku yang. Hindi daga maaf bagimu yang. Detono ada pengkaya. Kudemi lo merdeka tu yang. Ya, merepa-repa nih hatiku pada cambi madene ribatu dan mulai maklegu pemo. Kadang bengkak yang detono tu apa kurpeng ko demi itu kak. Yang, isun mo lupu ceceremu ko boleh. Napa masalah wesi? Siapa tahu kepuji ke kero abene ko. Ko to siap puji ka maklak ka. Apa ko tu pala yang de tiga harapan. Selesai kelas di mo pa ako ne, pada sinali ta sa na. Ada nama anak kono sardi, pak tasak nama tu bapakmu. Dah kan waktu tak sama. Kita gagawa pa ako lato ne. Na yolo liso katutuk mo kita tengah. Yang harus teman relep bapakmu nak. Do kapalega kasapay ne. Aja nama lo kasapai nak. Kau maluhui lisu matu tama ni nak.